kwasho ubaba ongizalayo inyanga ezulu ngangaanaka uthi wevi yasabela baba upasophe mfana ngibona uthanda ukufana nami kakhulu iswe upasophe ungamfuzi ngoba uzungifuze ngento ekwenza ukuthi uthathe intambo uzilengise mina ngidalelwe ukuhlupheka uyisho omkhulu ungamfuzi ukuba nezitha ngoba ayingeke uzimele mntana mina uma ngiya phambili kunyathele umuntu angibuza ukuthi nginyathele into ebuwa ngithi sorry mangihlehla ngenzela ukulungisa ngithathe indlela ngeke sokunyathele komunye imva wamanthi nalo awu owenza lo nuzana uthi ngithi nxa sengibuyile kwesokudla kunyathele komunye futhi angibuza ukuthi efana uthi kwesokunxele iso leso uthi ke ngikudalelwe lokho kusho baba wena ngumuntu ungayimela le nto mfana wena uthatha intambo uyilengise ngamthembisa ubaba ngathi baba ngeke ngize ngilengise kodwa ngangingazi ukuthi ukhuluma iqiniso into ezokwenzekayo ngangakholwa impela kanti ukhuluma indaba enkulu